Быйыл бэйэни Саха сирэ нучча сударстватын састаабыгар киирбитэ союһун. Сахалар бэйэни салайыныыларыгар бастакы олугу оксубут Степной Дума союһун бес. Саха АССР төрүттэммитэ тоғон сылларын белетибит. Бу үс бэйэни уурбут жылгатыгар сөдү уларытыылары киддербит керчик кемнер. Саха жонун өйгөр санаатыгар туох белие өйө санааны каллар биттирай. Биллерин курдук саха сиригар нуччалар бастан киһи батыһын кэлбиттирэ. Ити бирдилэн булчуттар келин юнисейскейттен, мангазейттан, табольскайттан келер казактар этирээттире этилер. Кинилер халабырдаах, талабырдаах сырыылара, ардыгар иккилите, үстүүте төктөрүен жаха комуюлара, отчотаагы саха жонун чуумполохторун аймаабыта. Утары туран түмсен, көңүллөрүн күйөмчүлээчилер утары кыргыһарга көйбите. Историяга сахалар оннук түмсен өрө туруулара хаста да болбута биллер. Ол курдук 1942 сыллаагы бүтэһик өрө туруу саха сирин бастакы бою водата Петр Головин нехилене аксаанын аахтара онна жаха комуйттара үппут этерээттэрин кыргыттан сагаламмыта. Ол курдук каңылас улуугар Осип Галкин, аммага Астафий Михайловскай, Фиттөрекка Воин Шахов, Боргонга Алексей Гунута этерээттэрин сахалар кыргыбыттара. Бу өрө турууну Головин боевода кырыктаактык камбаттаабыта биллер. Кини мыймак улуугар намга таксан Вопсая оолуун жактардыын сүүсчеке кихини тыыннаакты маппыта. Бу иннине паярка батаман бөтүңге 300 кихини умаппыта биллер. Онтон 1933 сыл кулун тутар 13 күнүгер Петр Бекетовка утарсыының уурбут эспек тойон ола баалыктаах дөссүн боотуддарын кыттагыр гыһыдугунан Стрелецкий сотник Петр Бекетов 1933 сыл балаган ийин 6 күнүгер ыраактаагы ыппыт челобитнайгар мандык сурьяр. И Божьей милостью, государским счастьем один острожок взяли и убили в том острожке лучших людей 20 человек. И иные острожки взять не могли. Зажгли со всеми якутскими людьми, видя их тебе, великому государю, непокорение. Из тех острожков только 3 бабы выбежали. А в тех острожках было якутских людей 87 человек. Джейтинник бүтүн народ бар, эбетер суох болар бухарылаах быһык кемигер. Лөгөй тойон саха сирин нуччу сударсыбатыр холбоохун, хан тохтуулаах, уннюктаах уһун кыргыһыларга кулуйбатын, агыяах саннаах ураанхай сахауха эстибетин туһугар, элээхтик олору суолун тобулбута. Уонна онуоха саха жонун өйүн санаатын түммүтэ. Онон кинеата бүгүн улуу политик быһытынан белниллех уонна үрдүктүк тотуллуох тустаах. Ити курдук саха нучча түлээхха хараңаран калиитин бастакы балысхан оксуутун тулуйбута. Бел бэйэтин ихинээги хааннаах киирсиилери токтотон туран, нуччаны кытта эйдемнээхтик олорон өрүхүнер суулун тобулбута. Салгы төһө да 2 үйе будан анраат түөртөрөбүтүн ихин республика билиңи олгор жаһагар быһаччы сыһыннаах киһинен сэхэн ардьыкып буолар. Кини сахан рота бэйэтин бэйэтэ жаһанан олороругар чуолкай программаны оҥорон келиңи көлүнелерге хаалларбыт сүдү үтүөлээх оҥолоох. Өскөтүн 10 аксыз үйе 6 сылларыгар сапорон сыраанап турурсуутунан саха клубалара кинээстере Россия государствосын саалтатын структуратыгар киллерилибит эбит боллактарына сэхэн ардьыкып тыынча 709 сыл балаган ыйын 19 күнүгер Россия ыраактаабыта Екатерина Втораяны кытта көрсөн болжоктоох 15 минута оннугар 2 аңар чаас уттата ире хоро кепсетен тахсыбыттаах. Кини күн ыраактаага туттарбыт сахалар тустарынан булааныгар уобалас баалыгын талы саханы верекка сыгыры собас суутун лохтоохун саха сиригер бэйэни бэйэ жаһанан олоруну терииге бастакы үктел булуктаага. Бу бэйэтин кемин урутаабыт кохун программа суола ийэ суох калбатага. Нөҥүө сылыгар ыраактаагы Иркутскай губернаторыгар саха сиригер училищаны хары
исправниктары төһө кылларынан саха тылын билер жонтон аныры теңе саха баһалыгын талар септеон туһунан анан менен рескрип ыппыта. Сәһән аджака бити курдук сахан уруота бэйэтин бэйэтэ салайынан олорор кыахтаагын отчотоого кемсаамай үрдүк булааһыгар раахтаагы тиен итэгатен анал жахал тахартарбыта. Норотун быйбарынан талыллыбыт жон салайалларын турорсан кэлин көлүнелер государственна сихин турналларыгар суоларыйбыт уолуччулаах общественной деятелете. Сәһән аджака турорсууларын салгы сайыннары саха омук бэйэни салайынытын бастакы омкулунун уру Степной Думаны тәриен саха жонун кыһалгатыттан кини тус интерихеттен вескән тахсар ис уанна тас государственный политика турумдарын оксубут агыс улус колбаларын тойона Иван Емельянович Мигалкин атын кытта быһаччы сетемнäэх. Степной Дума тәреллебит кеме тыгынчагы сүйбэһэтте сол 90 сүйбэһэтте күнете. Онно жокускай угургуттан 410 кихи сир-сирэ айыттан нәһелектер муньяктарыгар улустар бырабаларыгар талыллан жокускайга мустар. Жаол жон букамары түмсөн олорон Степной Думаны тәрьерге Дума баһалыгынан боргон кулубата Иван Емельянович Мигалкин таларга коластыллар. Дума хараман негыттан улус активнайды гүлерен камсан кирен барбыта. Кини сахаларга көңөлү онна үгүтөрүттәк быраптары сетиһәрин бэйэтин политикатын ыппыта. Тыынчага сүйс отут сыллаахха Иван Емельянович Степной Дума үс сыллаах үлетин отчоттабыта. Онно маннык соруллар. Бэйэбит жаһанар буоламмыт чиновниктар кахаактар нехилектеринен улустарынан сылжыылара токтоото Сахалар ортолоргар нүүччө жоно мээне лохсуялларын сирот былжаһалларын токтоттубут, контракт түһэрсенере баран нүүччага сүүһүгөрөр буоллубут, буруйоңоруну өлөрсүүттен уратыны бэйэбит сууттуубут, тоңустары кытары сир кыраны сатын быстыбыт, улустар округтар бас билер сирдерин бысталаатыбыт, бурдугу ыһыыны күөллери көһөрүүнү тениттибит. Бу Дума вэһэттен соңнанан түспетэх жиң нороттан тахсыбыт орган буолан бәс сатыры кемиһинен олоқтаах бэйэни салайыны терилтетигер кобулыян киден барбыта. Дума үлетин бүлүү бөлөг улустара кытта биһирэннер кини жаһалыгар киириэхтерин багаралларын биллер биттере. Ити курдук Степной Дума сыйа бая крайы салайсарга кыагын көрдөрөн оппозиционный булаас органыгар кобулуйбыта. Оны булаастар биллен турар сөбөлөбөтактыра. Ол түмүгер вэһэттен жаһылынан тыынчагы сүүс отутагы сыллаахха Степной Дума сабыллыбыта. Ити гынан баран Степной Дума народ өйгөр санаатыгар дерин уонна үөлерге өлбөт сүппет үтүө өйдөбүлү халларбыта. Итинник камсаанныр түмүктеригер отчотоогу Россия салалтата тыынчагы сүүс 64 сыллаахха реформа ыытан земской самоуправлениени терьерге көһөллүбүтэ. Ол эрээри земство сүүбэһи сүүэ сагалыныр диэри Россия европейский эрөттүгэр киллерилибитэ. Сибирге земское управлениени киллери туһунан жахал 1905 сыл муусустарыйгар эрэ тахсыбыта. Оннук жахалы отчотоогу Саха-Сирин губернатора Виктор Николаевич Булатов 1905 сыл ымыйын сүүбэ 5 күнүгэр топпута. Саха-Сиригер земствоны киллер туһунан жахалы Саха жона үрдүк өрө көтөгүллүнен көрсөбүттөрө. Уонна ону локка киллерге тута туруммуттара. Ол курдук Василий Васильевич Никифоров күлүмнүү саалтарынан 1905 сыл от уонна атаджак иддерегер Саха обалахагар земствоны киллери сүрүн сагалааханнарын проега оңоллан. Тыа хаайсыбатын уоксастыбатын чилиэнэрин уоксай муньяктарыгар. Атаджагын 11 күнүгер бигергенмите, уонна бый бүтүүтэ обалак губернаторыгар Виктор Николаевич Булатовка тексерилүүтэ. Булатов бу проега Иркутскайга генерал-губернатор көрүүтүгер ыппыта гынан баран 1905 сыллаагы революционный событиялар мэһэддээннер проект көрүүтэ билдибет кемне тохторулуута. Сотору Россияга ити революция сабыдылынан
олус элбэх уларыылар болан барбыттара. Ол курдук рахтагы правительствота 6-ны ый 17 күнүгер собас көңүлүн партиялар, муньяктар, бачат көңүллөрүн туһунан манифест уларга көһөлдүйтэ. Саха АССР ону чагылганны кабан албытта. Саха беректәк прогрессивный интеллигенцията Сахалар союстара партияны тәрәммиттірі. Онна партия бас каскейтінен Василий Васильевич Никипарев күрімнір болбута. Союз бәйтін тұрурар соругунан уставка тилдерін күрдік бәй гражданскай, онна экономическай бәяқтырын бігетек олықтағын еті. Союзка политическай орағы материалларыттан күрдіққа 500 чека кеге киирбитэ бит. Кекке улустарга бу союз олықтақ салалара бар болбуттыра. Сахалар союзтара тәриллейтін төрүттәрін Василий Васильевич Никипарев бәйті маннык быхарар. В этом движении вылилось веками копившееся недовольство над произволом и несправедливостью, над угнетением русского самодержавного правительства и над преградой, чинимой им культурному развитию и просвещению якутского народа и стремлению к развитию национального саморазвития и самоуправления. Олуннитагы революция Саха АССР қан тоқтута суақ барбыта. Обществоға куттал суық болутын комитета тәрілбіті. Рақтағы администрацията бұлағын саңа бұласқа тұран бербіті. Ол түмігер арас кластар, араңалар, политическай партиялар бұла сейін оқсуғылара сағаламбыта. Техеғар Саха АССР бұлағы уңа эсердер, федералистар ұлбыттыра. Обласка онна-монна земстволар тәрілбіттіра. Округтарга камахардар анаммыттыра. Россияға Октябрьский революция көйбітін, рабочий баханайдар депутаттарын совета олықтымытын маннағы бұлас білімметаға. Тыңча 910 сыл 90-га област земствотын мұннағар бағалай-бағалайыз Никипарев област бұраватын бересілерінен тұралды бұта. Земствоны кені Рақтағы бұлағын сағаттан өр жаныған тұрурсуыт кеге бағарбыт бағата жаулыққа кейлер кеме кәлбітін күрдік ұлынан өрдөғы ұра санатын олыққа келдер әрі күйіске үлерен келен бар бұта. Ол әрі земствоны советтері тәріяқтерін бағарар социал-демократтар әрі болбаққа Рақтағы бұлағын сағана көңіл айбардан олар бұтты серін байдара күтті ұтар бұттыра. Сотыру оқсуғы улам сытырқаян обласка политическай күстер біліқтігілері өскәбіді. Етінлік бұйығы майгыға Василий Васильевич Никипарев председателләқ област земствота бәт әрейінен тәріллән 1910 сыл олуны үй 5 күнігер үлетін сағылабыта. Балығыня өрәқан әті. Ол туғынан күлімнүр бәйті тәрген редакциялан тахарар Якутская земстводен қағытын бастықын өмірігер маннық сұруяр. Политическай аймалған ты су сорттотугар биллибетнен кәриеті Саха обалығын земствота түрөті. Бір кейіннәхін тобық идеялара өссө да бар. Бар чақчыларға қарағы сабымығын, земство төрүделігіне кені тула кухаған сұрақ сажықтарғанар. Салғы кені омугуттан балығынятыттан кылағыттан тутулға соқ, кем төрәбіт крайын таптыр бары бір жулурға дойдубутугар сулус балағынға түмсүйоғын деніңірер. Арартағы бәйімсәқ сананнан салайттары кутталын өйдүрге Россия трагедията бихеға үйерек болдun. Дойдубут үлені әрейер, өйдөөн санаан күшке үлелири, ден түмүктүр кені. Земство туаққаннығынына олықтақ, веріқтақ қарырдыр білімнәңге күйін ұлбута. 6-ны үй 3 күнігер олыт тәрген іспет 4 сыллаах тыа қағайттығын курстарын аспыттыра. Онны болбут өліләқ митинге Василий Васильевич Никипарев Беги сүрбетче сыланара түттен бағарбыт бағабыт, обласка маңнайгы тыа қағайстыватын осколата тәрілінне, дебіде. Салғы батталлақ бюрократическай тутул бағылырын сағана сүрбетче сыл кыллы батақ суол, народ бәйтін жаханар бұраптаммытын түмігер ағыяқ үйігер кыллар болбутын белеті әбіде. Иті сыл ақсынне үйігер кооперация онна болға кереге құлстардақ
үрдүкү Земское начальное училище ахыллыбыта. Бу училищені ахар митингге Никипарап эмие жона гаддылан тылап бите. Сибирге чуалан сахау балахан курдук культура сыстыбатак кырайгар, олох үйереға суық нехеленне бәйтін бәйті жаханар кыяға суық, эхеги земстываға кимнәғы үлелетерігін ағыт, үрің эхелері, кыл сахыллары, тиңнері дуа, диллер соғыруңы тойоттыр. Кыржык қайтарылақ балаханне. Үйерек культура соғыттан обласка земстваны олоқтур кыллыбат, оттан земства соқ болан үйерек культура тенейбәт. Ол әрі революция долгуна бихеға тиян кәлі. Демократияны народ былахан ағалла. Дебите ола дидигер Никипарап. 1919 жыл олоннёй сүйтбек күкүнігер Никипарап земство bir сыллаах үлесін туғынан отчеттур. Онна облак земствотын браватын председателінен иккехин быварданар. Василий Васильевич итесыл уез онна облак гласнайдарынан, билингинен әттіққа депутаттарынан бывардана сыл жібіті. Отчолорга гласнайга бывардан бұттар, үтүөлээх мәктетілі берелері бит. Ол күрдік облак 2 сыңырлақ гласнайдарын 1919 жыл сәденеге бербет мәктетіллара мандық. Беге аллара илибаттачылар Саха облахан земстватын 2 сыңырлақ гласнайдара аймағырғағыннан, доғырдығыннан, ымсыннан, өстөхүннен үлхүйбәкке аңардас Россия сударствата барғарарын, сетерін құторын санаан, бәйбетін қарыстанмаққа тұран, аға дойды бұтығар Россияға әрелләқ, онны мәлжі бәріниләқ болуақ бұттен, өріләқ мәктетіл бұтын беребет. Народ көңілгі жулурынан салаллы олық сүйон дері, үрдікі правитель бағылыр, Россия бірабыталстыбатығар, бас бәрінеқ біттен әреннері бит. Ити мәктетілға бастықынан Россияны күтті білгі олару саната әтілілер. Иккейінен Россия ихінен бәйе салаллан олару тугар жолуху бары көстер. Үсүйінен үрдігі правитель, олы бетер адмирал Колчак, бұлағығар геннәқ демократическай бұла сәрілен дері бұстақ біремеға бас бәрінеқ бидден сана әтілілер. Саха АССР ұрақ күрісудар болан, онна сол ес связь мөлтоғынан туғанан, облас совета кейін советскай правительствоға, Сибирь советскай оргаттарығар бас бәріммәт әті. Қайдағары бассыбықтар бұластыра тұрғы суық боларын кетәхір күрдіға. Ол әрі етекемге балығыння Россия үрдінен тосты олай бұта. Сибирге кығыл армия, онна бартығаннар әтірәттерін күстәқ кемейлеріттен, Колчак бұлаға түргеннік самнан келен бар бұта. Жокускайға бассыбықтар ақсыны 15 күні болар түйінігер саллаттары бәйлерге тарданнар, сәбәніләқ өрі тұруынтары біттірі, онна бұлағы кәбәғастик үйлерігер ұлбыттыра. Әрге бұлас бағылықтара қайырлы бұттыра. Көнілерттен 13 кеғі, ол егер корат құлыбата юшманап, онна да атыттар ұтылы бұттыра. Василий Васильевич Никипарап ақсыны 15 күнігер қайыллан баран, нөңесіл атыржағайын әргетігер Иркутскай чықатын жағалығар ұтарылы бұта. Қаваран ұтарсылардақ бұтылғаннақ сылларға обаласқа 2 сыл күрдік бәтірейінен де боллар. Земство ден бәйіні жағаны тәрілді сылжыбыта білігін объективнайдық көрен сыналатаққа солсылақ өріттері әлбәға бет. Саха АССР кәлін автономия өскүрігер, онтон бұ бейгі кәмметігер Россия Федерациятын суверенный сударство олықтынан барытығар. Кені бастықы кәрдейс, бастықы аны ағы күрдік көстүйенсеп. Сотыры кәмінен Саха АССР гражданскай сәрейуота көжен тұрбыта. Бұ кәміңе басыбықтыр обалағы салайттара өкпідденныра Лебедев, Агеев, Козлов. Гражданскай сәрейіне тоқтатар иннеттен Сахаларттан қас бәхес, оныз кейіне кыргыққан ады ден соғыруттан көңіл көрді сатылдыра. Маннық ұғар кәмге, Дилға хан ойынскайдақ аммосабы
инники көңе таһарбыта. Кенилер нурот туһадиан толлон чагаян турбакка гражданский серийка халката отту салы турдагына байы тойону көмчүлүгү токтотор интеллигенцияны бэйга таддар соос-соотох таба тактиканы тотуспуттара. Сахаларин автономный республика оңора дехин халбаңа суох тептен туран кирсибиттира. Ол түмүгер бүтүн союзтагы сирэ комитет 1900 сүйдбекке сол мусустар сүйдбе хетте күнүгер Саха автономный советской социалистической республиканы терьер туһунан декрет ылымныта. Ити курдук народ чулуу жона үес астухары турурсубут ора санаалара туолан уһук котугу сирге государство үескәбите. Бу төһөдө быһаас быраптаах болбутун эхин государство эте. Ити түмүгер дойдуга күйлепчилеммен гражданский сери тута кериете тохтообута. Жон народ бу булаахы бээн булаахым келли диэн истинник ылынан көфтөө кулага туруммутун түмүгер олох көнөн түрген тетиминен сайдан кирен барбыта. Саңа үйе салаячыларын Оюнскайы, Амосабы, Барахабы жон астынара өтөктүрэ улам күйрен испите. Комуйогын жиңнах автономияны бири вопростарыгар кин булас саната олох атынете. Ону народтар агалара Йосип Сталин Ленинга суругар ахабат. За 4 года гражданской войны, когда мы ввиду интервенции вынуждены были демонстрировать либерализм Москвы в национальном вопросе, мы успели воспитать социал-независимцев, требующих независимость во всех смыслах. Молодое поколение коммунистов на окраинах игру в независимость отказывается понимать как игру, упорно признавая слово о независимости за чистую монету и также упорно требует от нас проведения в жизнь буквы Конституции независимости республик. Соторукаминан РКБП Кин комитета 1900 сүйбағы сыллаахха национализмы көрдүр кескили туйар урага таксыбыта. Ити ураах таксаатын кытта дойдуга 30 сылларга иригран турбут сери сылларыгар сери кеннеттен да өргө диэри сэллээбэтэх репрессиялар сагаламмыттара. Онно саха бас көс интеллигенциятын теңе республиканы сүйбэхис 30 сылларга салайбыт жон бука бары мэхэллибиттара. Ол эрээри национальный өй санааны камбаттаан кихини барытын бир өйдөөх санаалаах оңорасатыыр Сталин национальный политиката үелер тухары чачирир кыага суагата. Ол дахин национальный вопроска кине политикатын сүрін кайысқаларын тутуспут Советский Союз курдук модун бэйэни держава государство быытынан биһиги барабыт каракпутар тутугар сууллубута. Ити курдук сүйдбэхис үе агуону сылларын бүтүүлеригер, тогуону сылларын сагалыныытыгар, дойдуну бүтүннүүтүн айгыраппыт дерин экономической, вонна политический кризис Сахаларин саңа талан олы индигер турбута. Онно Сахаларин народтара 1990 сыл балаган эйин сүйдбэхетте күнүгер Саха Советской Социалистической Республика государственный суверенитетин туһунан декларацияны Офсай эйтиннериге тахаран туран бэйлерин талан олыларын оңолбуттара. Сахаларин жона биһиги улуу ине дойдуут Россия бир негол, онна сире уота бир келим болууларын чөлүнөн каалларыга далилилээхтер. Ити устук онна жалканнаах хемне Саха республиката Россия бары регионнарын кытта экономической связьтери эйлээхтик ылды олоруну онна догордоуну чөлүнөн каалларыга Россия государственныхын бөлгөтүнү хаачыер саңа федеративный договоры өрөтөн оңоруга онна или баттирга туак бар кыхамнетін барытын улбута. Бүгін биһиги сайдылаах сүйбе бүйүс үйе үддік тахамыттан көрөн турурлуу сыллар үксүлere сетехилиннелер диэн этиек бүтүнсөп. Билден турар олокка итагас быхагас канна барый, баарагай. Билигин да олокпут оччо челгидде диитбит эрде. Ол эрээри туакда диэбитихин Сахалар Илин Сибирге, Дальний Востокка, самый жуй хачиллылах, нус кас олохтах регион боларын кимда мелдехи соға. Итиннигатен туран
улуун уччан урутун бир чагалкай поэта Евгений Евтушенко саха тиригер келе сылжан суруйбут алмазы и слезы дем хохонуттан быхат ардыны истергитерин рабын. На земле драгоценной и скудной я стою, покорителей внук, где замерзшие слезы якутов превратились в алмазы от мук. Никого и соком не опутав, я острогов не строю, я сам на продрогшую землю якутов возлагаю любовь, как ясак. Покорителей внук отдаленный, но изменник разбойных знамен, говорю добровольно плененный, что Якутией я покорен. Пусть алмазы летят водопадно, пусть пшеница толкается в грудь, пусть коленям садятся на панты ночью путники передохнуть. Но без всяческих клятв громогласных говорю я, не любящий слов. Пусть здесь даже не будет алмазов, но лишь только бы не было слез.